nga. Amen. Rejoice in the Lord always, for the joy of the Lord is my strength. Praise the Lord. Praise the Lord. For the joy of the Lord is my strength. That's why I need to rejoice always. Praise the Lord. Praise the Lord. Ngaton kami gijing kemen para bor. Namar balik. Namar bagi gijing kemen jo try kadika bor ya. Kadika bor jonga. Kadika bor jonga. Gijing kemen jo try kadika bor jonga. Nakata katao. Ngaton kami gijing kemen jo try para bor. Amen. Amen. Kung Panginoon kami gijing bam mankas ni. Pangilakan tri. Kung taro idon kami gijing kemen jo try mankas ni. Namar balik. Pagka jikamen yo try, kalau ka bor jo. Kajikamen yo try, kalau ka bor yo. Umdan jinge hakane ka perthai. Kaba umdan solution. There is no problems in this world without solution. Amen. 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 Kamdan kanung no ka jinge hakane ka perthai. Kaba umdan solution. Baru gijinge kawaran kan baka solution. Amen. Amen. Kawaran kan baka solution. Ngaong ya kata ya pigi kun gijo play. Lada minus su play kamu tak gijinge sudah. But umdon solution. Namar baka solution. Kawan tan no play. Amen. Kajing play pelai kawan no play. So you crave soitan. Haki umdan gejik pelai. Haki umdan gejik gekhu. Dontang kuai. Kuai ubla su da penjaso bai tenat ajrong. Par hapo don kuai. Nagtak tahu Bible ka ong ba. Umdan hau tahu pa jung gejik syukur. Uan omtang bantu. Indre ban pelihap de. Kata kanik mission. Joki ksu ikri. Tikum kikun di jom pelai. Hagre ke judgment. Hamne ong Paul u thoi sing Philippi ong to pinya kemen no tra lakas ni. Na ong pat to ya kemen. Balingi kemen. Nagui ke jubab ko. Namar ba ke jing kemen jo try. Kalau ka bor ya. Ke jing kemen jo try kalau ka bor ya. Kadi ke jing kemen. Kadi ka kol. Hang ju ka por kadi ka gol. Every person. Man ba way kun gijo. Man la way brijo. Man la lese ilaban extend ba. Man la way brijo kare perthai. Kadi ka goal yaki. Kadi ka goal yaki ban maintain peace. Ban maintain joy. Ban maintain kata jing kemen, kata jing sup. Ya kata kajing palay jingmut kapag kidon man ka minute man ka minute man ka second man ka singi kadai ka dul jong wait dah gini kesini oi ga yeng ni oi perlok ang khot ingi na marbak ya uri ura yeng ya syok ya dat upaw la syok ya ka kami syok ya gi kun pat kun ta tetel lawan ban pumbait lawan khot yang ngi lawan kalak keren yu ong ka mission ke benai kong jo wei pa jo gayeng kalau banwara jing suk haying banwara ya ke jing suk jing sai haying kata ketika mission kemen kong jo menunu pa jo gayeng pi pate piwan pile penman dalade penman pi prikul mar haying te kai mission jo fi mission 1 flop mission 2 mission 3 pate la flop pa. Kena tu kata kapor bangia mai pai ba anta ngia sneng yu te lapan gijing kelas kau lapan iu nama de bri bopung jupoi jeseng bat enta te di badi babang bat nan kata kesi ong ba unju di shu bat kunta la tet te aku syukur kom kane kajing kemen kajing su the joy of the Lord. Kamday tang kay kay call for of everyone at the same time. Hagi juk for kadega goal of every person. Amen.